Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke, noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke lemnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa phendulo ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli-ke. Kuze singaphuthusi izindawo njengamanje ngakucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethe lona-ke namhlanje ngilethe-ke udaba-ke laphana-ke oludidayo-ke laphana-ke futhi-ke oluthusayo-ke laphana-ke. Kulindeleke ukuba avele enkantolo kuleli sonto amadoda amathathu abanjwe eqhuba isidumbu ngebhala ngoMgqibelo ekuseni eSphingo eNingizimu yeTheku. Ngokusho kwabe-PT Alarms, amalungu abo abone amadoda amathathu ephusha ibhala nesidumbu sowesilisa osekhulile kuMahesh Road eMalabar Hills. UDevon Govindasamy okhulumela i-PT Alarms uthe amalunga amise la madoda ngokushesha aphenya, kwatholakala isidumbu sowesilisa okukholakala ukuthi uneminyaka eku-30 years ebhaleni. Bekungekho ukulimala okubonakalayo kumufi kanti akwaziwa ukuthi udlule kanjani emhlabeni. La madoda anikeze incazelo engahlangani ngesikhathi ebuzwa. UGovindasamy uthe laba balisa bavalelwe kwaze kwafika amaphoyisa. Okhulumela amaphoyisa eKZN uColonel Robert Nentshiyanda uthe abasolwa abathathu baboshiwe kanti kulindeleke ukuthi bavele enkantolo maduze. Mina ngicela kuwe lapha ungene ema-comment section fusha uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalokho udaba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke nje ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa bhe engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.